Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita. Kita sa iyong pangalan, ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Mahal kita, minamahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa. Sasamahan kita magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita. Minamahal kita.
Diyos ng ulan, simoy ng dapit hapon, sinag ng buwan, batis na malinaw, dagat na bughaw, kayo ng Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumaling, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Tinig ng kaibigan, huyahin ng ina, pangarap ng ulila, bisig ng dukha, ilaw ng may takot, ginhawa ng aba, gayon ang Panginoon kong Jesus ng aking buhay, saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. Saan man ako bumalik, ika'y naroon, tumalikod man sa'yo. Dakilang pag-ibig mo sa aking tatawag at magpapalalang ako'y iyong kinikiling at siyang itatapat sa puso. At siyang itatapat sa puso.
Maya paabak po kay katamungan at syuta na po king 14 na Domingo ning karaniwan na panahon. Pagkyabi tala po king banala misa ring kapasalamatan da ring makatuki. Mr. and Mrs. Melbert, Dolet Badoy, Isaiah Emily Mabaga, Ricardo Lansangan, Adrian and Helen Ponce, 16 wedding anniversary, Liberty Tubiera and family, Jas and Jaco Mabaga, Jan Rose, Patrick and Charlene Marahay wedding anniversary. Para king kapasalamatan king Aldon ng kebaitan ng Romeo Salvador, Sean Antonio, Aldrich Luciano, 25th birthday, Father Bong Feliciano, Vic David, Malu Suarez, para king malagwang kapaldan ng Ernesto Dizon, Ernesto Godoy Silva, at ding hanggang kakaluguran akamaganak amasakit. Para king alanganggang kapainawan ding kapatadtamong miyango na biye, Remedios and Romeo Katakutan, Loreto and Felicidad Concepcion, Alberto Senior, Milagros and Gilbert Tubiera, Servando Lino, Francesca and Alberto Miklat Senior, Aurora and Crispin Texon, Modesto and Ingracio Texon, Mario Mercado, Alejandra and Dominga Mercado, Ruben Lacson Jr., Jocelyn Sampang, Ricardo and Lucia Passion, Romeo Flores, Martin Angeles, Matriano Dabo, Rizalina Banzon, Adela and Lucia Luis Jala, Ramon Mamangon, Cosme Maria and Jaime Gamboa, Mario Cortez, Domingo Asuncion, Dale and Josephina Clarkston, Lorenzo Magtoto, Carlos Kiox, Rishinaya Marie Lacson, Lawrence and Danny de Malanta, Cristina Stanislao, Ryan Sebastian, Democrito Aison, Marco Ian Pachag, Clarita Maming Valdivioso, Maria Teresa Morales, Dolores and Ronel Feliciano, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Kadtamo po at makyabe magkanto kindalit a pamuklat. King Legion ng paninganak, panimbadan na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang sa Kristo, ang lugod ng Diyos, ing pamakiyagom ng banal na Espiritu, iyang manatili sana kay kayo na. At keko antimurin. Maya payabak po. Maya paabak po among. Kumusta na ko po? Long time no see. Kaya po mapilan na sisimba, kaya po sisimba kaya kaya katamong bale, ng makiramdam kaya katamong trompa. Abi-abi tapong mga di, manalangin, magmisa, panalangin tala rin kaya katang intention. Karing panahon na ating may pangadi kaya katamo, madakal na rin mga kailangan panalangin, lalo rin ating masakit. Dahil ating kapagsubukan ng popang malalama kayaduanan. Kapatad, karing panahon may kulang tamo at alatang
kapaynawan, balisata mo isip at pilubluban. Mangyatang kapatawaran muling maging may natakasal pandayanan at talatang kapaynawan kaya harapan ng Diyos. Itangan po, Magumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nito, ipanigapu ko, kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karin sa blang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginutamo. in Diyos sa may payang totoo, pakaluluan na katamot, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na tangan sana kimbiye alanganga. Amen. Manalangin tamo. Ganakan tala po rin kaya katang intensyon at kaya katang panalangin king misang iti. Oig paming mayupaya, ginuning banwat yato. Panwanan mo kami kambe ng Jesus sa anak mo, uling pepabalo mo kaya kami nung kaya pakamalan. Gawan mo keng mapakumbaba at makasadyang tanggap king may paborita. Uling pepakit mo kaya kang sarili, anting
kamalayan kaya kaming kalukan. Kapnan mo sana ding kalukan na ita kaya kang kamulog at kapananigan king makasan ba kaya kami. Bustan mong kaya kang kapayapan at kanwanan. Mamali kay kami busal ning kagutgutan ning biye. Kabang magkapilit kayong maging mayap ay alagad ng Kristo. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Zacarias. Ingginong sasabyana iti, magsaya kayo king puso at kaladwo, memalen ning Sion. Kulisak kayo king tula, ikayong anak ning Jerusalem. Laway nyo ing kekong ari, daratang yo ke kayo. Daratang yang kambening pamagwagi, ampon nin tagumpe. Dapot mapagpakumbabaya, at metong yang asno, ing sasakyana. Metong yang besero, anak ning gaindong asno. Ilako na la, ring karo digero karin Ephraim, at ding kabayong pakigero, karin king Jerusalem. Ding pana ang magagamit king labanan, kaya langan siran. Ingke kong ari, kapayapan ingkeyang itatag, libutad ding miyayaliwang kayarian. Ingkeyang pamamahala, magmula king dayat malat, angga king kasumangid, adayat malat. Manibat king ilog Euphrates, anggana karing sepu ning yato. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo, purian ke ing lagyu mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Purian ke inlagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ibulalag ko ing ke kang kamalan, o kakong Diyos at Ari. Alang angga, ing pamipasalamat ko keka. King balang aldo, pasalamatan da ka, at purian kapilan paman. Purian ke inlagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Malugod ya at mapaglunos ing Ginoo. Banayad ya king pamimwa, at ekukupas ing lugod na. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos, at siyo, king balang dapat na. Purian ke inlagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Ding sablang lelangan mo, purian da ka, o Ginoo, at ding memalen mo, pasalamatan da ka. Ipamalitara ing ligaya, ning kekang kayarian, at ing kekang kapurian. Purian ke inlagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Tapat ya ing Ginoo karing sabla ng pangako, at pawangan mayap ing dapat na. Sa saupan na la ring maliligali, at tatalakad na la, retang at siyo, king kabiguan. Purian ke inlagyo mo kapilan paman, o kakong Diyos at Ari. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, kayo mabibiye agpang king adwaning katutubong pangataw. Nunay mabibiye kayo agpang king agyag ning espiritu. Nung tunepi ning espiritu ning Diyos, manok nangan nyo ke kayo.
Ninuman ing enapanok nangan ing Espiritu ng Kristo, eyo kang Kristo. Nung ing Espiritu ning Diyos sa pepasubling mi kang Jesus, manok nangan yake kayo, ing pepasubling mi kang Kristo, pasublyan na namang mi, ring katawan yung malalaso, kapamilataning Espiritu ng manok nangan ke kayo. Uliniti, kapatad, at intamong katungkulan. Dapot para mi biye agpangking agyag ning ketutubong pangatao tamo. Uling nung mi biye kayo, agpangking agyag ning katutubong pangatao, mga mate kayo. Dapot, nung agpangking agyag ning Espiritu, papatenyo ing marok ng pamitan ning katawan, miye kayo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad tamo po ban parangalan ing mayap a balita. Itamongan po, igpa, ginuning banwa at yato, te pakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing ginuman at ideya kaya kayungan. At kaya ka antimurin. Mamamasa king may pabalita agpangkang San Mateo. Ligaya kaya ka o Ginu. King oras sa ita nga ng Jesus magsalita. Higpa ginuning banwa at yato pasalamatan da ka. Uling pepakilala mo karing taong musmus. Inge mo pepakilala ka rin mga biyasa pong matalino. Wa igpa uling iti ing sarili mong tula at kaburian. Ing sabla binyaw na kanako ning igpa ko at alang makakilala kanako at king anak anong na king igpa at alang makakilala king igpa nunemo ing anak at detang biryanang makakilala kaya. Lumapit kayo kanako ikayong sablang magkasakit at mibabayat nan kikekong pupusanan. Ako dinanda kong kapaynawan. Pusanan niya yung paut ko at mag-aral kayo kanako pablasang mamukulog at mababakulog. At makatuklas kong kapaynawan karing kaladwayo. Mayan yang dalan ing paut ko at mabayat ing papusan ko kaya kayo. Ing may papalitan kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kilig yun ng paninganak, panimbanan ng Espiritu. Amen. Mayapayabak po. Kumusta na ko po? Sana karengal dong nga tao mikikit na pong ito makasimbakeni. May painawa kayo, masalese. Potang makastay home tamo. Sana may painawa tamo. Iti yung ebanghelyo tamo. Aw sana kataning Diyos, ikong mapagal. Ikaw mabayat at dadalan. Lumapit ko ka na ako, denan akong kapaynawan. Kasanting na po ng salitang kapampangan painawa, rest. Ken Tagalog, pahinga. Pareho la po ng kapampangan na po ng Tagalog, Pilipino.
ing painawa, iba siya kaya salitang inawa, breath. Itang potang mangisnawa ka pa, mabiyeta pa. Balo mo ang balo reta, tatagalan din karelang pangisnawa, susungala reta, mapagalla. Mo itang mapagalla sana katawan, nun mas masakit po tang mapagalta pamisip, ang pong mapagalta pilubluban, uling dakalta pakibalak, dakalta mo isipan. Anya intindihan kayo ngayon itang ebanghelyo, pepakilala na ning Diyos, king kayariana, kareng musmus, kareng mga biyas ang pong matalino. Bakit po? Neng kay po ta sobra kakabiyasnan, po sobra kakatalino, masyado kang mimisip. How's the overthinking? Ne po. Po ta masyado kang nakalisipan, kanta ka lalong maging mapagal. Pwedeng makakera kang kwarto mo, maka-electric pan ka, ala ka nga pong mangye, ala yung anak mo, alang manguluke ka, ba? Kanyaman mo sa pesto Pero kami patudtud, biling-biling ka. Dakal ka siguro isipan. Ing kapay nawan, mo po katawan. Ing kapay nawan, mo itang alakang gagawan. Ing kapay nawan, tang mainawa, manawa, at makapangisnawa kang masalese. Kaya totoo, kaya bayutang biyengeni nga usandang new normal na abnormal naman. Naman kasi normal itang makamaskarata ka Kanita, pangalinog ka kayong bangkong makamaska, dakpanda ka. Ngayon ka pwede lungog kayong bangko nung ka makamas. Itang bayong ngayon yung makamas tapaw talumwalta mo, ako, tapalo po kayo. Potang magmas ko, kaya rin yung misa kayo, magmas na ako na naman po. Susunga ako? Magkasad ko pong mga isnawo? O kasi, naman natural yung atintang mask Na bala mo, ang yang lalakad ka mo, susungatan ka. Tatagalan tayong pangisnawa tao. Nya po tangi ka nandidi, kimbali, pwede na mo ko. Pero po takatsuta mo po kayong dakala tao, magsulod tamo po. Pero iti kagawan tamo, bala mo, makakapagal. Dati rin, jeepney driver keti, ba? Pipila na rin tao. Ngayon ni rin driver, ilang pipila ka rin tao kasi. Yung meto nga sakin ngayon, kapit na niya rin yung kapanintunan da. Mas mapagal la. Itang panakitan da kanite, da panakitan ngayon De magnegosyo, de kating restaurant. Nung dating makanyan la dakal den tao, wala. Nung yada yatat, nung yada pick up. Ngayon, tatakol lalungob kayong restaurant, den tao, manyan. Nya po, nakasayit yung biyengin. Madakal na rin tao mapagal, mas mapagal. Ang yan yung kayong bala mo, pwede kang matutod, pero kami patutod. Dakal tayo isipan. At po, may itong magaling na psychologist, matuwa niya po, Dr. Banaag, retired niya po, more than 8 years old niya. Minsan din na kayo magsalita, kinumbiran ng Bishop Pambuking Kalokan. May ang lecture, online. May kiramdam ko po nga na there are two kinds of worries. Ating aduang bageng, ating aduang kapigaganakan. Ing meto nga kapigaganakan, normal ang kapigaganakan. Itang kaduang kapigaganakan, itang abnormal ang kapigaganakan. The normal worry and the abnormal worry. Naan po yung normal na pamigaganakan? Kunyari mo, panayin mo yung anak mo, muli ang iba't abroad, may gagana ka po, tagayin paman niya kayo ng aeroplano, madelay ya, may ka-problema ya, may ka-abirya. Talagang pigaganakan mo natural mo ito. O kareng anak siguro, mag-exam kayo mo bukas, may gagana ka po, kami pasar, nyaman ni gara kalisyon. Itang pagkapigaganakan mo ito, may sadya kang pamag-aral. Nano pa ka pong kapigaganakan? Potang nangyari mo, pamumuling asawa mo, bengi na ba? May traffic ya pala. Pigaganakan mo, pamekauli. O kaya, malagnat siyang anak mo, bunso mo, malagnat ya. Migagana ka. Okay mo po ito. O tingaw siya ng normal ang kapigaganakan. Pero atin niya po nga sa nitang psychologist, Dr. Banag, abnormal ang kapigaganakan. Itang kapigaganakan na balik-balik.
Nano kayang malyari nga? Nano kayang malyari kayang Pilipinas? Ning makasagot ka nito? Kapilan kaya milakoy ng COVID? Ning makasagot ka nito? Itang ating kapigagan na ka na alang kasagutan. Mapapota minuli ng anak mo, yari ni kapigagan na. Pota mipaldani ng anak mo, yari nito. Potang yari ng exam, yari ng kapigagan na mo. Pero ating kapigagan na ka na balik-balik, alakang kapainawan, pilubluban, kaisipan. It becomes anxiety or may anxiety attack ka. It becomes some kind of depression. Sobra ka mimisip. At po meto nga pamag-aral, tinunay po ka na unitang kalukuran kong abogado, Attorney Roque, kaya kanong University of Pennsylvania. Last year pa mo po iti August 2019. May experiment lang po kano, may garal lang. Many po lang taong dakala pagkapigaganakan. They are undergoing anxiety. Pepalistado ka no, Aldoldo, papalistada na no itang kakatakutan daw. Papalistada na no itang pigakatakutan daw. Pepalistada na no itang pigaganakan daw. Pepalistada na no itang isipan daw niya ilang patutut. Lilistada po, pilanaldo ita, pulong aldo yata. Kaya ba't sinabindala po karetang mag-research? Pero purenda pa mong may labas yung panahon, bagya. Bali po na nung na-discovery retang megaral. Itang kapigagan na kanda, 91.4% eman melyari. Itang talang pigagan na kanda, itang kakatakutan da, itang isipan da ng isipan, eman meging tutu, o eman tutu. Overthinking. Pota sobra kabiyasa. Pota sobra kapagal. Uling masyado mong pakaisipan, pakadibdiban. Siguro yung Kristo, masating ang kayabe kapag obra na po. Eya mapagal, eya masulit kapag obra. Pota siguro kayabe may Kristo, ka mabalisa kaya. Ang yang pagal kayo physically, bali na kayo, mapagal ko physically, alam mo sanang dakalapi kaganakan. Uling po tang yung boss mo, timoy boss mo Jesus. Tuturo kayo, kaya manulo kayo, manaral kayo. Siguro masating ang kayabe Kristo. Kasi, kaya ng ebanghelyo tamo, ikaw mapagal, munta ko ka na ako. Denda kong kapainawan. Ati kong paud, pero mabayat. My yoke is easy, and my burden light. Atitang bitan, pero mabayat. Aranasan niyo na po ita. Itang anak ko karakalobra, pero mayan. Itang anak ko kapagal, pero mabayat. Kasi, masaya akong magobra. Masanting ko pamiyabi-yabi. Pwede kasi ngalan ako manggagawan, pero wala mapagal ka. Uling may buring kasiping mo. O kaya, pati kang tampo kayong kayabi. O itang kayabi yung balo may mayap intention kaya. Makapagal po ito. Kristo, mayan niyang kayabi. Aga na kayo po yan, tangmisan, King Mark 4, iba't la pong pepakan 5,000. They fed the 5,000. Peka nang dalang 5,000. Mag-catering kang 5,000, dakal na po ito Kapagal na rin disipulos na. Nang sinabi na karela, come with me. Let's go by ourselves to a quiet place and rest for a while. Tara tugi ko ka na ako yung meto nga lugal itamo mo at magpainawa tamo. Ita mo. Potang ding kismong magobra mo, mula papagobrat, mula yutos, ituro mula namang painawa. Uling potang yung isip ng tao makapainawa ya, mas marakalya gagawa. Maging mapurul. Ang yampong itang metong, potang masyado tamong, lalo tamong unproductive. Then the people who are creative, they have time to rest. Makaisip lang ba yung solusyon? Makaisip lang ba yung paralan? At madakalakakit a posibilidad. Magtaka ko po, King Matuang Tipan, during creation in Genesis chapter 2, verse 2. Kaya ba't nang lelangan ng Diyos yung kaya gana-gana, megpainawaya. And God rested on the 7th day of His creation. Kanya tanggewa na yung kaya gana-gana. At yung pagtakan ko pa, King Exodus 20, ang Deuteronomy 5.
Ten Commandments. E kung magtaka, pulo lareng utos. Pero itang metong utos, itang katlong utos. Utos siya. Utos, commandment. Nga na, kingaldoning Diyos, kilalanan niya at painawa kayo at gawan niyang banal. Oh, masanting ita. Biro mo yung Diyos mismo, pulo lareng utos. Itang metong papagpainawa na ka pa. Nga na pinitang kalukuran ko, itang anak na, ima ko po mas matindi kay nga pong ginuwa na. Nga pong ginuwa, pulo ya utos nga na. Ay, ma ko, lagpas na po nga pulo reng utos na nga na. O, sabihan mo kaya, itang Exodus 20, nga mo, you shall rest. Nano pa. Ing masanting kaya itang Exodus 10, 20, sabihan na, nung yung Diyos mismo pinawaya, ikayo pa kaya? Yan kaya lalang oras simbare ng aluwan tao kasi busy lang magluto, busy lang mag-obra, busy lang maglinis, busy lang siguro nga tigagawan. Nanuna mo itang painawa tanga biyabeng mga di, simba. Yan kaya, ano karakalano kapagal, ala namang malyari kayong biyeda, bakit? Alan direction. Nga na pinitang kaluguran ko, do not just work hard, work smart. Kembien naman sing kapagal Kailangan matinik ka naman. Biyasa ka. Pwede kasi nga nakapagal, ala namang malyari kembien. Hanapin, some people, they work hard. Others, they hardly work. Panalangin tamo po yung kapainawan kay katangan. Ing makapangisnawa tamong masalese at may painawa. In King Genesis, in Deuteronomy 5 po, aliwan naman yung turo na kay katamo. Nga na, it's more socially oriented. Nga na, potang aldo ning ginu, papagpainawan nyo, aliwa mo'y kayo. Pati rin animal yung magobra, den kaya kayong damulag, den baka, den oxen, papagpainawan nyo lang. Pating gabon nyo, papagpainawan nyo. Nino po rin ortilano kaya kayo. Karin po, kanitang panahon na rin Hudyo, kin panahon na rin Hudyo hanggang ngayon. At ilang ako na Jubilee year. Latatanam. Papagpainawanda, pati gabon. Papagpainawanda, pati rin magobradang animal. Papagpainawanda, pati rin karelang magobra. Deng dayuan na migrants. Baluyo po, nung alayo ning utos ning Diyos sa paypaynawa, Sabat rest, madakal no po rin mete magobra. Ulim po king panahon tamo, hanggang agyuda, papagobran na ang papagobran, nga lalo na po tapong isang kahid, isang tukatam. Nung ekarugo magobra, alakang tuka, nga hanapin. Nya po tang ekapainawa, bala mo tuloy-tuloy, matay na kang magobra. Naman po maroking painawa. Naman po sabihan magintang matamad, po pareho ito. Po pareho yung matamad na po ang painawa. At sana kailangan tamo naman yung painawa po tang mapagaltana. Bali po na ano pang mas malalam makapagal. Mimisip kang patutod. Bali po na ano, kasalanan. Po tang ating kang kasalanan, King Bie. Ating kang kamwa, ating kang paginakit, ating kang kasaman. Nakakapagal. Mimisip. Kami patutod. Uling mimunga ka. Samantalang tang kakamuan mo, kanyaman na tuttud. Naman balong waka kaya. One source of fatigue that is internal and psychological is our sense of guilt, our sense of sin, or our wrongdoings. Anya, sabihan ng ginulumapit ko kanaw, den da kong kapainawan. Siguro nga manwana naman den da kong kapatawaran. Potang lakwan tamo naman yung bibit-bitanin kaya katang pilubluban. Nya, mabayat kalub nga na. Itang mabayat kalub. Aliwag tang mabayat kapag okay ni, tikang paut. Mabayat kalub, uling ating kang mabayat na bibibitan king kaya katang pilubluban. Sana iti pong biyata mo, magintang mapagpasalamat na numaning at hinta mo. Simple mo manimbiye, may painawa tamo. Ita mo mga tintang inawa, makapangisnawa tamo, mabiyata mo. Iting kaya katang maya pabalita. Baluyo po rin masakit COVID.
Ing karelang meto nga problema, makapangisnawa. Magkasay lang mangisnawa rin ating COVID-19. Didenda lang oxygen ang pong ventilator. Yan, yung meto katanda, potang magkasay na kang mangisnawa. Nga napen, potang may patlo dya, inawa. Burisabyan Kapampangan, metene. He breath is last. Nga napin po nitang metong meteng Amerikano, king Amerika, ating pong marakal, lamig rally, George Floyd, 46 years old po, kay Minneapolis. I cannot breathe, I can't breathe, I cannot breathe. Nga, may pangisnaw. O baka na ba naman, tampulis, kebit na yung tut na kayo, yung batal na. May pangisnaw hanggang mete. May guloy Amerika. Deng maka-stay home. Linwal lang may rally. O ito, king metong Aldo America ngayon, 50,000 in cases na kay COVID. 50,000. Ita, meta pa miras 35,000 tayo, 36. Kita metong yang Aldo America. Nya baliktad Amerika ngayon, daw buring munta Amerika, deng Amerikano, daw tatanggapan ka rin aluang bansa. Uling makatakot. Uling, kami pang isnawa ka rin problema. Makakapuput, suffocating situation at relationship and sin. Nya po ta pumididentang pangisnawa, maging ganap at maging masaya ang biyatam. Di minsan po, niya tang panahon na April, ing peak na ning focus na ning COVID-19 at yung Italy. Ating meto nga matuwa, COVID yan, 93 yan. O takabyusa na. May hospital yang pilang Domingo, pero may kaluwal ya. May bawi ya po, mabiya pa po ngayon. 93. O nang atin niya pong insurance, o nang ngayon ang kinover ng insurance, may maya dyan pa mo rin. About more than 5,000 euros para kita kayang oxygen, para kita kayang ventilator. O niyan ta pong mamaya dyan, kikyak ya. Sabi ng punitang kahera kayang hospital, o kikyak ko po, wala ko pamaya dana. 5,000 euro, maragulyo po ita. Ating kuhan, I have the money yan. I'm not crying for the money yan. Eko na magkikiyakan din pera nga na. Ingkikiyakan ko mo na. 93 years na akong mabiyeng na. Mangisnawa ko libre. Mangisnawa ko. Ating hangin na. Pero ako man pasalamat kay Diyos. Ngayon nga na may sakit ko, pilang kong aldo, kaya ni babayaran ko itang hangin. Akan na akong gagamitan. Samantalang keng 93 years kong mabiye, kay man salamatan ng Diyos, ababiye, hangin, kapainawan, pahinga, imbibiye kay katamo King Aldoldo. King Aldo, iti pasalamatan tayong Diyos, mabiyetam. At king hangin, kay katamo sisingapan. Magdala sanang kapainawan kay katamo iti. At yung nanong kong ating kong kapigaganakan, ipasa Diyos taming mapilan. Itang agyutanggawan, yang pag-obran tamo. Kilagyo ning igpam, poning anak, panimbanan na Espiritu. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo kapatad, di daon tala rin kaya katang intensyon at the same time, ipasyag tayo po yung kaya katamong kasalpantayanan. Itangan po. Sasalpantaya ko, king Diyos, sigpang mayupayang tutu. Linalang king banwat yato, at kang Yesu Kristong anak abukto nga ginutamu, pengagli upaya ning banala Espiritu, mibait kan Santa Mariam Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo, sinubliang mebye, pepayta siya banwa makalukluk, wananing Diyos, ikpang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, bamukum karing mabye ang pominga mate. Sasalpantaya ko king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasublirang medeng mete, at king bie alang angga. Amen. Manalangin ta king Jesus sa kikatang Ginoo ang mituro, karing tao, king tune, kabiasnan, ning pakalulu at lugut. Nga tapong makibat, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo in panalangin mi. Ginong Jesus, ituno mo ring matalino at mga biyasa, maging malati at mapagkumbaba, banabulalag mo in lugod ning igpakarela, inya ngaming manalangin keka o Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi.
Para ka rin kailangan magdalang mabaya tapusan, ipabalo me karelo ing mamu ning paod ning ebanghelyo, ban atalastas do ing lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ing panalangin mi. Para ka ring ating pakibatan king kapakanan din bansa, iturumong misakwil king gera, at magdulap kapayapan at king katuliran, bang akwarang akilala in lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ing panalangin mi. Para ka rin piniliro at sumuyo ka rin kalulong dili, busnan mong ela masisiralog, ban aranasan do in lugod ning igpa, ipanalangin mi keka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ing panalangin mi. Para kaya kami ang atyu karing komunidad min Kristiyana, atuklasan mi sana karing pamanalangin, at king tinape, pisusoluan mi ing kapayapan na pingako mo, manalangin kikeka o Ginoo. Ginoo, pakaramdaman mo ing panalangin mi. Di takpong katahimikan adwan tamo yung sarili tamong kapagnasan. Para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Melbert, Liberty at Liberty Tubiera and family, Dolet Badoy, Josh and Jack Mabaga, Zaya Emil Mabaga, John Rose, Ricardo Lansangan, Adrian and Helen Ponce, kang 16th wedding anniversary, Patrick and Charlene Marahay, wedding anniversary. Paraking kapasalamatan, paraking kebaita ng Romeo Salvador, Sean Antonio, Aldrich Luciano, 25th birthday, Father Bong Feliciano, Vic David, at Malu Suarez. Paraking kapaldana ng Ernesto Dizon at Ernesto Silva. Paraking kaladwada rin kaluguran tami ang wabie. Remedios at Romeo Katakutan, Adela and Luis Diala, Loreto at Felicidad Concepcion, Ramon Mamangon, Alberto Senior Maglagros at Gilbert Tubiera, Cosme Maria and Jaime Gamboa, Servando Lino, Mario Cortez, Francisca Albert Miklat Senior, Domingo Asuncion, Aurora at Crispin Texon, Dale at Josepina, Dale and Josepina Clarkston, Modesto at Engracio Texon, Lorenzo Magtoto, Mario Mercado, Carlos Kyok, Alejandro at Dominga Mercado, Senaya Marie Lacson, Ruben Lacson Jr., Loris and Danny Dimalanta, Jocelyn Sampang, Cristina Estanislao, Ricardo at Lucia Passion, Romeo Flores, Marco Ian Patsyag, Maria Teresa Morales, Ryan Sebastian, Dolores at Romel Feliciano. Ginong Jesus, maya pingatsuka keti kaya bemi. Pagramdaman mo kami, uling balo mo kami, at pagnasan mo, ingkaya kaming katula. Ikay ginumi, manggaman kingalanganga. Amen. Liturhiya ng Eucharistia.
talakad tamo. Malalain kayo kapatat, bandating kaya tang daon, matanggap larapan ng Diyos, sigpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapurit ikaligaya ning kayang lagyu, king kakatamong ikasaplala, ating mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, ipaintulot mong iting daon, king ikaligaya ni kaya kang lagyo, padalisaya na kami, at dala na kaming ilapit king biye, alanganggay, tiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginuming. Amen. Ing Ginoo, manatili, kaya kayungan, At keko yat antimurin. na yoreng puso yu. Makayat nano, king Ginu. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutang. Iting karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ikpa, Diyos hingalangang at lubos mayupaya, kapamilatan ng Kristong ginumi. Paulining lugod na king palpagsalang tao beba ng kayang sarili, ban mi baitia king metong abirhen. King pamaylasan na king krus kinabus na kami, king alangangang kapupusan, akamatayan, at king pamanyubli ng mebye, pikaluban na kaming biye alanganga. Ulinita kambeding sablang koro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya, lain makyabe, king alang tuk ng dang pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan. Ulinita pagparalampumi pabanalan mo sa narating ayon king Espiritu mo. Ban para kay kami malalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. Bayami daon kusang lupking pamaylasan at kamatayan. King waning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyanin ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kanan niya. Iting kanaong katawan amidaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay baningapunan king waning kalis pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis nga na akong daya. Ing daya nimbay talanganggang ti panamibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao. Banketa mi patawanan na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyek tayong misteryo ni kasalpantayanan.
Inyang ini gaganakan mi o ikpaing kamatayan, pamanyubli ng miyabiyan ng anak mo. Darawin mi kaya kayong tinapin, imbiat kalis ng kaligtasan. Lain min pasalamatan kaya kayong pepalyarian mo kaming matampang talakatarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kamting metong ning banal Espiritu. Ganakan mi o ikpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yato. Ban mi ganapiking lugut kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ding sablang pari, at ding hanggang malugut susuyo kay kang parokya, kay tiking Banala Cruz. Ganakan mula na ba ng kapatid mong pepaynawan at manay na king karilang pang subling mebye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya ng Maria, Birhen Indo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol at santo, at inupat king malmong kaburian king kakaban ng panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutuka gumning banal Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanganga. Mausta king Josig pa, king panalangin tiro ng Jesus kaya kata. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkaluping kapayapan king panahon mi. Bat king kasopan ni kang pakalulu para ti mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligadigan kabang manenaya kami kang bening maligayang kapadanigan, king panyatang ng Yesu Kristong kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni aming kasalanan, nun nelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo po ang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapaning ginuyang manatili sana kaya kayungan, At kaya ka ang timurin. pagitapo, minga kametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya ko.
Ngayon kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako king kasalanan niya, tunuan laring mayaws king apunan ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapot yagkas meng amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. Ho Jesus ko, sa salpantayanan ko king atyuka, king kakabanal-banala na sakramento, kaluguran da ka, maigit kin sablambagi, at pagnasan ko intanggapan da ka. Dapot, impauli na ningening pinandit, era ka atanggap kin sakramento, umya ka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari at syuka ka rin, at pakisan metong king lubusan in sarili ko keka. E mo sana ipaintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Siklod tamo po. Orasyo Emperata. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi, ban ipaglualo mo kami laban kaniting coronavirus, na marakal na inango abye, at marakal na naman ayawa kaniting sakit. Ipanalangin mi ingkala mo, para ka rin sa blantawa miyatasan, ban panigaralan in penipatan niting virus, gawang masampat a paralan, ba naiwasan in pamipakalat na niti, ampon makapanitun lunas, laban kaniting sakit.
Antabayanan mo lo ring kaisipan, ang ponggamat do. Ring mitagulaling king pamaningat kareting masakit. King mitmon lugod, kaingatan, ang ponggelingan. Makanyan mo naman karin sablang manigobra. Pan makapaniton masampat akalingapan, ang ponlunas kaniting sakit. Manalangin kami para karin sablang misasakitan. Pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan lo. Bang manumbalik ing karelang masalese, pamikakatawan. Ipagkalugmo ing kala mo, para kayong ikakayap daring sabla. Ampong makabie masampat asaw, karing pamangailangan do. Itiyangaduan mi king kapamilatana, ning ginuming Hesu Kristong anak mo, ang mababye ampong mag-ari kambe mo. King kametungan ning banala Espiritu, Diyos manggaman king alananga. Amen. Nua na Maria, kamasmas ding salunan. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod. Ipanalangin mo kami. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo kapamilatan na sana at kapilan man sana eke magkulang babiya kapurian keka para king kaganapan imbiye at kaligtasan ipagkalugmo kay kami kaniting Eucharistia. Itingan na doon mi kapamilatan ng Kristo ang Ginoo. Amen. Yung Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka antimurin. At bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya, kilagyo ng igpa, ng poning anak, poning banal na Espiritu. Amen. Yung kaya katang misa, midaone, umetamong magpahinawa, king lugod ng Ginoo. Salamat, King Diyos.